Thutha wa ndariri cia gucokereria gwa gikundi gikire mukana kia mungiki kuonekana, riu thirikari ni hitite kung'ethana na aria othe mangikorwo na itanya riothe ria kuriukia gikundi giki. Akiaria kaunti-ini ya Kirinyaga, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto niokiriire atongoria amwe a mwena wa mung'ethaniro aria augite mari na itanya ria gucokia gikundi kia mungiki. Wale viongozi wetu wa upinzani wanajaribu kutueleza ya kwamba wanataka ati warudishe Mungiki, ati wakuje waanze mambo ya bangi, ati wakuje waanze kutoa wananchi ushuru isio halali, ati wakuje waangaishe kina mama wetu. Tio maramuhuthira mekwao makiria indo ciao, na ni andu atongu, na ni andu mena maundu manene. Kai matangioya ciana ciao marehe handu ha gutuma ciana cia atimia aria angi. Kwi mutimia ari matarite gucera, ona ici ciana ni cia atimia, ni matige kuhuthira ciana cituru. Ruto augite ati gikundi giki kianagera muingi ngero njoru ta kunyita atumia kia hinya, kugimaria iritu undu umwe na gwitia muingi mbeca kia hinya, na ici ni ciiko matangienda icokererie guku bururi-ini. Mambo ya Mungiki haiwezi kurudi Kenya hii. Tunajua hasara ambayo imetupatia. Tunajua vile vijana wetu wameangaishwa na haya mambo ya Mungiki. Nimeona hii watu ya Azimio wanatembea na mtu ambaye aliumiza hii watu. Ile kikundi haramu. Mliumia hamkuumia? Hiyo maneno hataka kusikia. Na tutingetekeria nyana keicio yurage kiaga icoke ciuke mitugwera ciekire guku, na hau niho turi na tutiragwa. Na hari bara ya kuhurana na njohi ngananie, maabitha wathani wa matura ni matungitio mukana mururu wona magonderera wira-ini wao. President Ruto akiuga no nginyanagia honge ciothe irutithanie wira niguo njohi ino ethire. Pombe yote sumu ikaletwa hapa. Ile bangi baya ikaletwa wapi? Kweli ama uongo? Sasa vijana wetu wale wako na nguvu tegemeo letu, wale wengi wanakunywa wanalala kwa mtaro. Vile Rigidi amesema, hii maneno ya pombe lazima tukomeshe. We must. Hatuwezi kuwa nchi ya walevi. Tunataka kuwa nchi ya wafanyikazi. Ihinda-ini riu thirikari no ithiete na mbere na mihango ya guthuthuria na kuhitukia irabu iria ihingitie mitaratara na mawatho maria magiriire guku bururi-ini, kuria gatagati ka irabu 43,708, 37,713 nicio ihitukitio guku 5,995 ikihingwo. Hatuwezi kuwa na chief na tukuwe na pombe. Lazima moja aondoke. Na kwa sababu pombe haina akili hawezi amua, mwenye kuamua ni nani? Si ni chief? Murugamo wa President Ndagitari William Ruto umuthi kaunti-ini ya Kirinyaga ni ati no nginyanagia njohi ngananie korwo githira guku bururi-ini, guku akiruta mukana kuri atongoria aria mari na itanya ria gucokia gikundi gikire mukana kia Mungiki. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.